U Gazi, posle godina bombardovanja, gladi i raseljavanja, nešto što dugo nije bilo moguće ponovo se čuje. Glasovi dece u učionicama. Iako su to sada samo šatori između ruševina, za hiljade mališana ovo je prvi povratak učenju još od početka rata. Prema UNICEF-u, više od 97% škola u Gazi oštećeno je ili uništeno. Mnogi objekti godinama su bili utočišta, bolnice ili ruševine, a danas, makar privremeno, ponovo su škole. Deca ulaze u šatore po vetru i prašini, naslonjeni rame na rame, kao da se bodre da izdrže. Uče samo osnove: arapski, engleski, matematiku i nauku, bez struje, bez interneta, bez knjiga. 14-godišnji Naem, koji je ovdje išao u školu pre nego što je uništena, izgubio je majku u vazdušnom napadu. Najteže što sam doživeo, ali falila mi je škola, čak i ovakva, kaže. Rital, 9. razred, sanja da postane zubarka. Preseljenja, gubici, godine bez učenja, ali barem opet vidim prijatelje. Škola danas radi u 3 smene, sa samo 24 učitelja za prvi 100 dece. Više od 100 mališana izgubilo je roditelje ili domove. Psihološka pomoć postoji, ali nedovoljno. Roditelji kažu da su mnoga deca izgubila 3 do 4 godine obrazovanja. Cene osnovnog materijala su eksplodirale. Sveska koja je prekoštala 1 šekel, sada košta 5. UNICEF upozorava: nestašica papira, olovaka, materijala za igru, čak i psihosocijalnih setova, sve je posljedica ograničenog ulaska pomoći. Izrael tvrdi da ispunjava obaveze iz primirja. UN i humanitarne agencije kažu suprotno, a uprkos svemu deca dolaze. Jer, kako kaže učiteljica Holoud, domove gubimo, novac gubimo, sve gubimo, ali znanje, to je jedino što možemo da im ostavimo.